Hlekani mixer omkana lona FM no hlekanisa kolonga ngisela station shurko eka hlekana skora na motlani khalanga pet Mathebula ingwana smart wa jimo xithango mo xingetano xicecana mo kuna lwandanda dzina motla ku sukura ku etsela ramwetele ya mauri ni ku amkela mixeri kana ko Afrika Wa Vulavula u ka humelerisiwa hidinyiko Morgan Shibambo information ku fika le ka hafu ku pela wara ya 10 hlekana skora na motla ekutisela nongona ko u walowo hindlela la ku languta xifaniso xa ku kahle le ku ka languta ka siku ra namuntlha kute tan swi nga va swi vula yini eka n'hweti leyiwani mi vone yini nako leswi mi nga swi vona mi vona ungeti tanihi tiko hi nga huma njhani loko hi fanele hi huma hi ndlela yoleyo mixeri wa mkana lona FM kuna xikalavito hi nga ta sungula yena hi bula na yena andaka loko ku ve ave na ku khumbeka hi loko hi ve na nongonoko luwa hi nga va na wona la hi vulavula ku hi timakata a hi vulavula hi timakata vaxisati na mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona kambe ke ya kuma a hi vaxisati va nga na mintlhontlho i vaxinuna va nga na mintlhontlho hi yo mhaka va hetelela va tikuma va ri ka xiyimo lexiya xa ku va khumbeka ka madzolonga na tihanyi leti va hetelelaka va ti kombisa eka vaxisati se swi nga leswi namuntlha hi lava ku languta xo sorisa ha yisa mahlweni hungu rorolero ka hi languta ku vaxinuna kahle xiphiqo lexi mi nga na xona xiphiqonkulu leswi mi nga na swona hi swihi hi ndlela yaleyo hi ta bula na xikalavito hi bula na bujavu hi lava ku ta va vutisa hi timhaka ta leswaku xana n'hweti leyi ya vamanana va vone yini vona ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta leti ti khumbaka vamanana na mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona tanihi vamanana bujavu va ta hi pfuna ku twisisa sweswo kasi ke ku tlhela ku va na n'wendzi wo suka ka commission lava hi nga ta va kha hi bula na vona va hi byela kahle commission ya ndzingano wa rimbewu hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona mukhomishinari lava nga ta va kha hi bula na vona ka hlekana siku ra namuntlha va hi nyika xifaniso xa ku va hlangana njhani nako va pfuna njhani hi ndlela yaleyo un'wana muyingiseri loyi a lava ku nghena sweswi a nga ta va a ri xikalavito loko hi nga siyaka nongonoko i ni byele na ku vaxisati ve ri mi ma swi kota ku ndla leswi va nge i ku va mi very good line i ku va mi angarhela vanhu hikokwalaho ka leswi mi nga hlangana na swona mi ri n'wexe leswiya swa ku hi yo mhaka mi twa minkarhi van'wana ku va na swivulavula swa ku wansati a ku vavanuna i timbyana hi mhaka ku hi hlangana na ximbyanyani xa yena kolomo sa va ku n'wanuna un'wana na un'wana i mbyana se xivutiso ku va ku loko se xiyimo xi te tani wa swi kotake ku va hetelela a ya mangala ka wa xinuna loko a ri na swiphiqo kumbe i mangala ka wa xisati hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga hetelela ku hi ti languta namuntlha na va xiphorisa va koho general la ku va va ta hi pfuna ku twisisa ka timhaka ta nseketelo wa vatwisiwa ku vava swi nga ri na mhaka hi timhaka ta rimbewu va endla hi njhani ka timhaka toleto a hi buleni na xikalavito sweswi andaka xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula kasi ke loko hi ve mahungwini ya misava ya awara ya n'wene hi laha hi nga ta va ka hi bula na wena miyingiseri i siku leriya hi nga vulavula hi rona professor Hlati vhiki leri nga hundza namuntlha hi bula na wena tanihi miyingiseri xana ma yi tirhisake mirhi ya xintu namuntlha siku leri ku langutiwaka na ku tlangela mirhi ya xintu ma yi tirhisake mitsembyana nako loko mi yi tirhisa ka swa muxaka muni mi tirhisa yihi mitsembyana ya kona mi yi tirhisela yini hi lava ku bula na n'we hi ndlela yeleyo hi lava ku twa n'wina hi nkarhi wolowo eka nhlekani lowu i mane amukela xikalavito la hi twa ku va angulava ku xikalavito nhlekani enhlekani ne le ka n'wina batiphet na vayingiseri hinkwavo va nongonoko wa Afrika Wa Vulavula kumbe munghana lonene a hi sunguleni la hi ve na nongonoko siku rin'wana ivi hi vutisa vaxinuna ku kahle vaxinuna mi kwatele yini ivi loko nongonoko lowa wu hela mi ku n'we a mi tlelangi kahle hlamuselani vayingiseri ku a mi vaviwa yini ngopfu i ntiyiso hi Xitsonga xa kahle a hi ku a ni tlelangi kahle ni nga ku a ni kolwangi hi ku ya hi ku a ni twongeti nkarhi lowu nga nyikiwa for vayingiseri i wutsongo ku na timhaka to tala a ti fanele ti pfuleriwe vayingiseri ku ri va nghena va vulavula matitwele ma vona kumbe leswi va hlanganaka na swona hi ku ha ri ka n'hweti yaleyi ya vavasati hi karhi hi tsala namuntlha twa ku ni rhandza ku khensa Xikwembu ku va xi endle ku ri la misaveni or a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga tanihi vavasati hi va na tiawara to ringana 744 ta ku celebrate vukona bya hina i mhaka yo khenseka swinene a ni la ku vula leswi ka vavasati
or hi ku phenda ni tlhelela ndzhaku eka nongonoko wa luya a wu ri kona hi siku rero tanihileswi namuntlha wu ngo tiphinda nongonoko lowu. Vavasati wisani ku anga ku sirhelela hambi laha mi swi vonaka ku vutomi bya n'wina byi le nghozini. Hi ndlela leyi leswiya swo mi kuma ku mi hlangana na madzolonga ya kolomu mindyangwini, loko mi ya ntirhweni i ri na yona blue eye yaleyo, loko va ku vutisa ku swilo yini i ku mina ni loreta ni wa bavheni. A swi humi fexenini hi ku nkarhi wun'wanyana a vo sirhelela ntsena vavasati laha ku va ku ri mhaka ku lava nga tekana na vona i vanhu lavo tiveka swinene. Se hi ndlela yaleyo va chava ku mangala hi mhaka ku va hleketa onge loko va mangala milandzu yaleyo va ta va karhi va yisa munhu luya hansi. mi vula ku yini la xikalavito, mi vula ku loko sweswiwani a ni tivi hambi na tiveka mara ku tiveka bojawu ma ni tiveki ngopfu. Mi vula ku sweswi ni va ku ni kha ni tiveka ni kutani loko no fika ni makala mana nhleko a nga tsandzeka ku ya mangala hi ku va ta ku khalangaliwa ka munghana lonene. Mana nhleko va nga yi chava ku ya va ya mangala va ku hi mhaka ku nunu wa mina leswi a vulavulaka laha ka Afrika Wa Vulavula a nga ha vulavuli loko no n'wi mangala. Kasi hina tanihi vayingiseri va Afrika Wa Vulavula hi lava murhangeri muhaxi wa hina a va loyi a leader ku by example. A va yena a yimaku a byela rixaka ku ri mi nga endli leswo karhi. Se loko hi va sirhelela vanhu lava hi mhaka ku va tiveka kumbe va khome ti-position ta le henhla lomu mintirhweni ya vona, hina swi hi veka ka danger because siku rin'wana xibakele xexo i xi sirhelelaku mhani xi ta ku pfuxa ka ICU xi ku hambanyisa na misava leyi va tlhe va sala va hanya, wena i va i nga ha ri kona misaveni i siya vana va sala va hlupheka. Munhu yaloye loko ku ri ku i CEO or i manager a hi wena manager hi yena i fane a meka sure ku u hanya vutomi bya kahle, a leader by example, a nga vi munhu loyi a xanisaka vaxisati. Phenda leya vumbirhi ya ku vavanuna ko tala loko ku ri na nongonoko wa so la moyeni ni twa va vulavula mhaka yo vona a va mangali hi mhaka ya ku va hlekiwa loko va ya ti-police station. Mo ni vula leswaku mi nga xisani, mhaka leyi a hi ntiyiso. A police station loko i fika kona wa ha ri na malunghelo tanihi munhu. Police station yin'wana na yin'wana loko u nghena ku na ti-office, a yi kona police station yo pfumala ti-office. Loko wo fika laha police station i ku ni kombela ku vulavula na n'wina hi ri vambirhi ntsena, va nge ku aleli vanhu lavaya. Kambe nkarhi wun'wana vanhu va fika va ri ka ti-emotions i kuma ku na ku ndlala mhaka ya yena a nga swi koti, ivi va komba onge va na interest hi ku na timhaka tin'wana ti susa misisi loko i titwa i ri wexe loko i ri ntirhweni. Mi kuma ku i gina a koweta mfuwethu a ku heyi tshunela haleni hi ta kota ku twa mhaka leyi swilo va ta kota ku pfunana ni va fane va yingisela ku ri va ta kota ku vona ku ri va ku pfuna njhani. Ku na swilo swin'wanyana loko swi mangariwa hi munhu mi kuma ku i vanhu vambirhi vo rhandzana swa hluphanyana, vanhu vo rhandzana va na problem ngopfu va swi kota ku mangala nandzu hi 8 o'clock, loko ku ba 9:20 va tlha va vuya va ku n'we maphorisa hina leswi ya kahle se hi swi lunghisini, va hlupha vanhu vo finengela swin'wankumba botpet. Se hi ko tala tirhisani office yin'wana va yi vitanaka ku i friendly room, i victim empowerment office ya yin'wana wa social crime prevention, yi va yi ri kona ka ti-police station to tala. Loko mo nghena mi ta yi vona yi khavisiwile office ya kona, yi na mbedo wo kona hi ku nkarhi wun'wana va ku vona ku wo la ku tlela nyana 30 minutes loko i pfuka u ta va u ri kahle. Vanhu lava tirhaka laha va trainiwini va yisiwa ka ti-workshop hi vona va kotaka ku assessa ku mhaka leyi hi vulavulaka hi yona laha ya pima ku pfuriwa nandzu kumbe yo lava munhu loyi hi n'wi lavela social worker, kumbe nkarhi wun'wana mi kuma ku swi katsa na vana va swi kota ku arrange ku a ndzi hi ya teka vana lavaya na hi va yisa ka ti-shelter kumbe aka ndhawu leyi va nga ta va hlayisekile until mhaka leyi yi humelela ku yi kota ku va yi tshamiseka. Se vavanuna wisisani mhaka leyo mi ku mahlekiwa a swi kona, a nga kona munhu la nga ku hlekaku i ri na problem. Ene maphorisa a ma hleki munhu, maphorisa ma vekeriwe laha ma trainiwile ku ri ma mi pfuna ka swiphiqo leswi mi va ku mi ri na swona, a va tirhi ku mi hleka. Loko va n'wi vona ku hleka va na mavito la tlhelo ka kwala ka vele kwala wo hlaya vito ra yena wo ri teka wo ri tsala hansi, na loko ku ri ku vita ri nga na rona swi vula ku uniform yakwe a yi helelangi. Wa n'wi vutisa eku n'wina bava mi ni pfuna ku mi mani xivongo, ivi a ku byela ku ni mani xivongo, i languta na rank ya yena ku i yini wo tsala
i ku ni kombela wa pfumeleriwa na ku kombela na ku vulavula na mufambisi wa xitichi to every police station wa vula i ku ni kombela ku ni ye la charge office a ni kumangi ku pfuneka constable swimanimani kumbe sergeant swimanimani va fike va komba ku ni hleka se tanihi munhu swi ni yise hansi va ta swi vona ku vona va fanekele va ku pfuna njhani mi nga xisani loko mi ri lomu ya mabyaleni mi ku n'wina a mi mangala ha swi tiva ku van'wani vavanuna mi tekana na vavasati lavo va mi hlula na hi matimba van'wani se va cincini vavasati va n'wina va ha ri xiswona leswi mi nga va kumisa swo loko mi va teka se i nga ku swi hontlovile na loko i ku heyi na xona xi ku heyi so mangalani loko ku ri ku ma abusiwa mi ri vavanuna hi vavasati famani mi ya va mangala vavasati lava mara mi nga mi ya mangala se ku ri late mi kuma ku n'wansati se a endla self defense xikaloviti ni kombela ku hi hetisela hi ku languta ku swi kona ku hi mpelampela ni ri tani ku ni nga va na wansati loyi a hetelelako a ni xanisa swi tele ngopfu va tele ngopfu va nga ku xanisiweni a ni mi ta va twa va to fona mi ta va twa kwani va ku hi vo va xikalavito va tele va xanisiwaka because hi ri vanhu a hi fani ene a swi vuli ku loko mi tekane na munhu mafana mi gina nkarhi wun'wanyana mi kuma ku i n'wansati mara u na matimba ku mi hlula mi kuma ku ka swilo hinkwaswo swa laha mutini hi yena nga na matimba kusukela ka mali ku ya fika ka ku ri kusukela ka A ku ya fika ka Z mi kuma ku eka sayiti ra yena hi yena a nga khoma swilo hinkwaswo se mi kuma ku nkarhi wun'wanyana ku hlangana na ku xanisiwa a hi ku biwa nkarhi wun'wani kumbe ku sukumetiwa na ku va munhu a ku vulavulela marito mo tlhava swa xanisa na swona swi nga ku khomisa leswi ya vange i depression ivi u gina u va u nga ha ri wena u ti luza loko u twa u nghena mutini wa wena u twa u nyama timbilu ku kambini ya kwale tshikani vavanuna vo tala mi vona loko va chayisa ntirhweni a swi talanga ya kaya a swi talangi i la ku hundzi kun'wana ri ze ri pela dyambu la ku nghena muti wa yehe loko ri tlomutiwa hikuva swi tiva ku loko o fiki nkarhi leyi heyi ku ta va na problem a hi hetiseleni loko mi abusiwa vavanuna mi nga khavari hlamuselani fambani police station va ta mi pfuna okay a hi hetiseleni rito ra n'wina ro hetisela mi nga ku yini ka rixaka ngopfungopfu loko kha hi langutaka ka nkoka wa n'hweti yo fana na leyi ku ya hi laha a mi kha mi hlamuselako ku mi katekile tanihi hi vaxisati eAfrika-Dzonga hi ku mi nyikiwa nkarhi wa ku va mi tlangela vuxisati bya n'wina ni nga ku tanihi vavasati a hi yeneni mahlweni vavasati hinkwavo va Afrika-Dzonga kumbe va misava hinkwayo a hi yeneni mahlweni hi ndla sweswi hi nga duma hi swona swa ku va na timbilu ta kahle swa ku kota ku tiyisela mara hi karhi hi va na ntokoto wa ku swi tiva ku xilo ku vula khale a ni nga swi tivi ku ni fanele ni swi byela mani se loko hi tshamini hi ri vavasati a hi tokoteni ku swi fana a hi tekeni xikombiso xa ku fana na loko n'wansati a tikini wa swi tiva n'wansati loko a tikini ku loko ku humelela yini hi nkarhi wo karhi ni fanele ni ya kwihi se a swi vitano ni le ka vutomi bya masiku hinkwawo ku loko i biwa hi mpama i fanele swi tiva ku i ya kwini loko biwe hi mpama a wo tlela i biwe hi mpama i ta biwa hi mpama siku rin'wana matihlo ma nga ha voni at all nemetwi inkomo khesile sesi wa mina sweswo mingiseri wa mgana lona FM makomba ndlela va yime kulunga bujavula ni lava ku ta ku va hi nyika xifaniso xa ku va vona yini hi tlhelo ra n'hweti leyi ya vamanana eka lembe leri va vone yini hi ndlela leyi ka mi ta bula na vona andzaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na khalanga pet Mathebula sweswo mingiseri wa mgana lona FM amukeleni khalanga la hi twa ku va ri yini hi ndlela yoleyo matsundzuka ku vhiki rin'wana hundza loko hi bula na vona ku ze ku pfutana nomboro leyi ya vo ivi mi yi kuma ha tiyisisana namuntlha ku loko mi ri na yona loko wo yi tirhisa ku sukusela awara ya nhungu ku fika awara ya 4 ni njenga hi ta va hi tirhe xitswatsi swi ta va swi kha swi komba ku himpela hi vanhu lava hi lavaka ku va hi pfuneka ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo Bujavu nhlekani inhlekani botpete na nhlekani lonene ka vayingiseri wa Munghana Lonene FM bete hi vulavurini mina na n'wina na vayingiseri vhiki leri nga hundza hi va nga kolwi va ku leswi a hi kha hi vulavula hi swoho i mhaka yin'wani yo aka leri ra ku a hi fanele hi tshama hi kha hi vulavula hi yona a ni tivi ku n'we mi hlangane na yini ku sukusela loko hi vulavurile ku fika sweswi botpete na vayingiseri wa Munghana Lonene na vurhangeri bya Munghana Lonene ya khensa swinene it was a blessing in disguise
ku va mi humese nambara leya, it's fine. Ani mina na n'wina ha vulavula n'wana mani of air. We might have received more than 100 calls ta vayingiseri va Munghana Lonene. Most of them le ku pfunekeni. Van'wanyana va lava hi swi tivaku munhu n'wana n'wanyana na hambi ku ri ma-twins tinhloko ti nga ringani i va lava vo vutisa ku nambara leyi ya tirha kasi a no baza ni twa ku ya tirha ni ta mi fonela beke na. So a swa ha ku humeleleni ni n'wana mani Grace ka Ximawusa na a swi ri ku humeleleni. Munhu i fanele lehisa mbilu loko a tirhana na vanhu ende vayingiseri va Munghana Lonene va fanele va swi tsundzuka a ni vulavuli ka Munghana Lonene hinkwato ka ti-radio station hinkwato ta South Africa na ti-television hinkwako hi fanele hi ni kumeka la ni fanele ri kona. So a ni fanele va pfuna vanhu va le kaya. Ku na van'wana ni nga rila na vona Botpete vanuna va 5 ni ta vulavula na n'wina off air siku rin'wana. A swi vava switori swa vona vi le ku pfunekeni hi Dr. Dennis Matoto ka Polokwane. Vi le ku pfunekeni tin'wana timhaka ta ti-maintenance tin'wana va byeriwa ka magistrate ku a va na right to vona vana leswi nga swi twisisa ka va maintain vanhu lava van'wana va fanele va hlangana vana band store for 2 an hour a vona vana va yena va famba va hambanyisa sweswo a ka hakela maintenance. Van'wanyana Botpete i hlongoriwa ne le kaya i ake muti na xitori lexi xa mathicara van'wana va nga dyondzisiwa swikolo van'wana va le ku tirheni kahle 5 of them va hlamurini va ku n'wana mani hi le ku kirileni sweswiwani i nga a wu vulavula na mina i le twa xitori xa mina. Se a ni chuwa n'wanyana ni chuwa ni hleketa ku ni twa voice ni ku yena la nga tshama ni byela xitori lexi ni xi landzelerisa. So van'wanyana Botpete na xikalavito ku na marito man'wana hi fanele hi matirhisa hi nga matirhisi loko va vulavula. Rito ra xihontovila va nga pfuki va ri tirhisa ni xikalavito va nga tshama ku va yingisela a va vheta va nwa mati va teka Colgate va hlamba nomu. Va nga tirhisi ku munhu n'wansati i problem leyi nga na yona mavulavulelo ya hina ku xihontovila n'wana va ta n'wi byela xihontovila n'wansati wa njhani a swi pfumeleleki eka mvulavulelo wa hina wa commission vo lo hoxa namuntlha va ta tisola. Second leswi va nga swi vula xikalavito not all maphorisa va fana. Ku na maphorisa va kahle ku na maphorisa lava vona va nga ntirhweni va lava salary a va swi koti ku vulavula. Loko va fika ka client service center hi na experience mina lowu ni vulavulaka ni fambela vanhu vo tala va nga swi tivi ku mimani loko va twa voice ku va sungula ku vulavula i Javu na kwalomuwa va KwaZulu-Natal Eastern Cape i ku va sungula ku swi vona ku mara service a improving every day. Va lava na maphorisa ku loko ku ri na swi nga hoxeka Botpete i nge vi perfect na mina ni perfect ni munhu. Loko la swi nga hoxeka loko vanhu va ta a va make sure leswaku ya improve. Yes va hlekiwa vanuna bya swi vona na kwala Joni munhu va n'wi hleka xitori loko va alo i bayinsati and i mentality leyi nga kona hi fanele hi cinca behavior yi teka nkarhi wo leha. Hina ni xikhensa swona va ka commission sweswiwa ni humeka webinar ni tshamela tiboto ta mina timbirhi ni va byela ni ku Botmorgan Swambu va ri va ni lerisa ku ni taka Munghana Lonene na Botpete Kalanga and which I have to respect station le kaya more than any other station. Leswi ni kombela ku swona i kuma ku a hi hloniphaneni emindyangwini a ku fana Sesi Nkhensani hi va rhumeriwe eZani namuntlha a hi hloniphaneni emindyangwini a hi dyondzeni ku vulavula lokunene. Those are some of the good lesson hi nga swi dyondza aka during August leyiwani loko vanhu va ni fonela. You see I get so na tsaka loko vanhu va Munghana Lonene va ni fonela Botpete va Sesi Rulani Sesi Tinyiko Sesi Rhodes the way they talk to me with utter respect. And that's what we're supposed to do. Botpete kwa vulavula na mina na Botmorgan ni twa nga ku no va mupresident wa tiko because hi rirhandzu leri mi ri kombeta ku rona and na ku rirhandzu leriwa ri nga heleli ka mina ntsena Botpete a ri heleli n'wana a swi tiva ku na Botmorgan ku na Botpete aka Munghana Lonene vavasati va swi tiva ku nambara ya Javu Baloyi ya freely available ta hi foyinela van'wana va ni fonela ni ri kerekeni i Sunday mara ni nga ni vula ku ni nghena kereke va ni fonela va kombela ku pfuniwa mara ni ve ni suka la ni suka na ni hlaya something ni suka ni kota ku va pfuna mara ni kombela ku vanhu a vo ringeta ku ni hloniphanyana ku va nga foni na madyambu because swa ya mahlweni loko munhu a za fona kan'we ni nga miss call n'wana ni tlheriserini Botpete SMS n'wana ni tlheriserini munhu a rhumela ku please call me a ni tshama ni nga yi tlheriseli mara loko munhu a pfuna ka 5 nkarhi wun'wanyana ni va na problem i hleketa ku mina ni kahle enhlokweni na so one fonela ka 5 i hleketa ku a ni yi voni na ni ka ni vula ni ku mara what we have learned ka this ordeal Botpete vanhu va ka hina va le ku tweni ka ku vava and a va swi tiva ta vulavula na mani and Afrika Wa Vulavula I pray Botpete ku xikwembu xi mi nyika matimba na Botmorgan na hinkwavo around n'wina na swikwela ka vatiko xi hehlile mi va na matimba hinkwavo na va DJ Brian hinkwavo ka station because Afrika Wa Vulavula it has showed me something na yingisela nkarhi n'wana nhlikani ma swi vona ni mi tsalela na ti-message Botpete ni yingiserile but it has showed me something
hi fane hi kuma program hina vatsonga machaya hi kuma program leyi nga ta hi dyondzisa program leyi nga ta kuma va kona va boti tinyiko mavunda social worker psychologist social worker va kona va boti tinyiko makondo va vulavula va tele ngopfu matsonga machangani hi tele botete laha hi nga kota ku pfuna vayingiseri va Munghana Lonene ni ri ka mina i khani mamba mi ni endle munhu not because a ni nga ri munhu mi ni endle munhu because ni kota ku twisisa certain things swa vanhu va ka hina ku van'wanyana West Part Botete i mhaka program ya n'wina I discovered 3 of my relatives va le ku xaniseka vasati va vona 3 of them anifoni un'wana ni fanele tolo na majambu 8 bojavu i vulavula kahle a ku vona loko vuye kaya the way i nga swona and loko vanhu va nga ku tivi va nga swi tivi ku wena because the way ni hlanganaku na vanhu mara ku xaka ra wena i loko ni gomboteleni na le kaya and it's so sad Botete un'wanyana ndzisani ya mina swo hambana va mani i bansati n'wana distant relative nyana so bansati nsati ni fonerini ako hayi mina a va yimela ku heta namuntlha ntsena ku vulavula na Botete ni ku byela ku lowa xaka ra one gombotela and loko ni ya ku pota police station ni ku tlhela ni va byela ku xaka ra Javu Baloyi ni ku byela ni ku sesi ni nga pfukeli misiverini I will never solve it ani phorisa mara bodeni simatotoko loko ni ta vulavula na vona pulukwana vulavula na vona mina ni nga tlhela mi heleketa police station yi le kusuhani mi ya pfula a Giyani police station ku na satellite la mariri ya nandisane la nga phorisa nkarhi wun'wana le ku hlekeni na yena ku va ri va tin'wina buti mbalavula va tele ku pfula case because n'wina mi tiva ta la and va ta yi pfula ka mina so it's very interesting Botete and I think ni khetha xikwembu swinene na vanhu hinkwavo va Munghana Lonene ali van'wanyana va tsala ti-message va rhumela ta negative va rhumela like ku na n'wana ya n'wi tolovela wa xaka Thandiwe Baloyi mi va n'wi tiva van'wana n'wi rhumeleni why lo Javu yini so ni byele Thandiwe ni kwata ncini demoni nkarhi n'wana ri ta hi munhu so hambana na swona hina Botete va pfuna vanhu hi pfuna vanhu and the service ta ka hina ta commission Botete it's for free 5 of the guys va teka ti-leave va dila na timhaka ta maintenance na access ya vana hi humesa report Botete ya timfanelo ta vanuna va when relations disentangle la manana nga kota ku tlula mpimo yes va biwa vanuna yes va cheriwa hi mati na hina vanuna hi fane hi tsundzuka ku loko swilo swa famba kahle a hi tikhomeni hi swi tiva ku vasati va hina leswo hi tenda ku nkuzi ngala xi tshanga and then loko se swi tikile swilo hi tsutsuma hi Bojavu wa ni xanisa n'wansati ku ri loko ma ha ri na timali a mi dya mapololo mi nga tshami mi nga tleneli kaya and then loko mi vuya ka hina investigate swi kuma ku a mi xanisa mhani loyiwani a hi swona a hi dyondziseni vana va hina rirhandzu lerinene loko mi nga rhandzani Botete this is the last word ni nga ta yi vula loko mi nga rhandzani instead mi banana divorceana sungula nge n'wina mandele divorcini va tele ngopfu vanhu va nga divorce va tlhela va tichomi va tele ngopfu vanhu va nga divorce na mina lo ni vulavulaka Botete ni divorcini sweswi na glowa and a swi sunguli vona so and the only thing mi nga vulavula ku biha hi ti-partner ta n'wina ta titekini i sweswo mi nga pfuki na siku na rin'we i vamhana vana va n'wina and vanhu va hleketa nkarhi wun'wana loko hi vulavula experience a yi tivi hi hlangana swona hi family counseling hi dilana na issues ta ku tikeriwa evuton'wini n'wansati a nga biwi n'wansati a nga rhuketeriwi n'wansati wa rhandziwa n'wansati wa xiximiwa inkomu Botete khensile swinene hlayisekani a khensa yi va ni kuma tinhlongomhaka ta mahungu na amukelo ngoveni xi nga ta kwata khale ka xichudeni xa mehe amo nga kwata ne n'wananga nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Epulukwane Fellow citizens, Mankweng tshama hansi muleti na le mathoka u yi kuma hi 99.6 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela iswo swo mingitsira Munghana Lonene FM makumenharhu kahle i makumenharhu ntlhanu timinete ntsena kupila awara ya 12 u yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela eka ku haxela twihirila Apolokwane i ndlela iyo yeleyo a hi ku timingisiro mehetero ya ku rhamba ka 015 kumbe tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za sweswo swi ta endla leswaku mina nawe hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena ka mhaka leyi bulaka hiyo hi wihi 015 hi ndlela yo leyo kambe ni nga se bula na wena ku ya kule kumbexani mani amukela Sesi Nkhensani na vona la layinini la no loko ta ku va mixaweta mi ta swi twa ku na vona la layinini Sesi Nkhensani Nhlekani vuthatira hi pfukeli minjhani n'we hina hi pfukeli xota na vayingiseri va Munghana Lonene
a khensa swinene a ni mi langutele hi mahlongati ni ku na namuntlha va ta swi hlamula hinkwaswo swivutiso Sesi Nkhensani le vurameni vayingiseri ku va ta bula na hina la kambe hi nga se va teka ku na leswi kumbexani mi nga va ku mi swi twile ku sukusela loko hi sungule ku vulavula leswi mi nga langutaka ku kumbexani swi na nkoka ku mi swi landzelela Sesi Nkhensani. Inkomo Butet ni nge ni responda ku ya hi leswi ni nga se ni swi kumile ku fika sweswi. Sesi va vulavurile sesi xikala vito hi vatwini va kha va encourage vanhu ku ri a va yi ku reporteni vanhu va xinuna loko va tshika va hlangana na ku xanisiwa ka madzolonga lawa va hlanganaka na wona tanihi vanhu va xinuna va nga humeli ku ahandle. Kambe xin'wana ni rhandza ku tiyisa leswi swi nga vuriwa hi Big Javu mutirhikulori wa mina le ka national league mina ni la ka province ku ri a ri na tona ti-incidents leti kumaka ku ri vanhu a va kumi ku pfuneka loko ku nga fanele loko va fika a xitichini xa maphorisa. So a encourage vanhu ku ri loko va fikisa sweswo va nga kumi ku pfuneka loko nga helela a va yi va vulavula na station commander loko va nga kumi ntsako kona hi kona va nga ta hundisela timhaka teto le ka hina ka Commission for Gender Equality hi kota ku va pfuna. I ntiyiso vanhu va xinuna va tikuma va kha va xanisiwa na vona loko swi ta ka timhaka ta mihleketo. Minkarhi yo tala a hi kumi ku ri va biwa a swi talangi ku ri hi kuma ku ri hi na ti-case ta ku biwa ta vanhu va xinuna. Ti-case ta ku tala ta vanhu va xinuna u kuma ku munhu o xanisiwa swa mihleketo u kuma ku ri munhu u xanisiwa swa le mandleni kumbe ni nga ku economically la kuma ku van'wana va tekeriwa makhadi va tekeriwa mali ya miholo a ni swi tivi swi va swi kha swi vangiwa hi yini loko ku humelele loko n'wansati a za a teka khadi ra muholo. U kuma ku nkarhi vanhu van'wana va deprive wa ti-chance kumbe deprive wa ti-opportunity ta ku vona vana va vona. Loko mo langutisa kahle Child Act yi ri mutswari un'wana na un'wana u fanele a va na access ka n'wana wa yena hambi wa hakela maintenance kumbe a nga hakeli. So swi vava ngopfu loko u kuma budya va vulavule hi ti-case hi nga dila na tona kwala ofisini ya na Limpopo loko vanhu va ta va fonile endzhaku ka nongonoko lowu loko mi vulavule na vona. Fortunately enough ni to tala ti hundza hi le mavokweni ya mina loko hi kha hi tirha na good days because u kuma ku ri nkarhi wun'wana kuma ku Xitsonga xa va tikela ni fanele ni interpreta. I ntiyiso vanhu va xinuna va aleriwa ku vona vana va vona. So ni kombela ku vanhu va xinuna kwale handle va nga ku yingiseni va swi tiva ku ri nawu wa vana a wu pfumeli ku ri munhu a aleriwa ku vona vana va yena. Xin'wana ni nga xi vona i timhaka ta ku ri Butet mi ta ni yimisa loko ni vulavula ni nga heti. Na swi tiva ku mi xi vulavuri. Xin'wana ni nga xi vona ni ri he Butet xilo lexi xa ha ri nkulukumba aviseni ngopfu na sweswi wa kuma vanhu ka ha na ti-gender stereotypes ta ku ri munhu wa xinuna u fanele a va na vulawuri ehenhla ka munhu wa xisati u fanele a va na vun'winyi ehenhla ka munhu wa xisati. Leswi hi swi vitanaka ku ri hi kurisa vanhu va xinuna va va na that thing ya ku ri they must have control ehenhla ka munhu wa xisati. Va fanele va va na vun'winyi va va na vulawuri and va fanele va va na ti-entitlements to karhi and va fanele va fikelela swo karhi. So loko swilo leswi va nga swi fikeleli hi Butet swi challenge their traditional roles swi challenge the status quo swi nga ku yini hi Xitsonga swi challenge leswi va tivaka swona tanihi vavanuna ku ri I must be in charge ni fanele ni va na matimba ni fanele ni endla so swi challenge loko swi challenge va lava ku swi teka hi nkani. So a hi ringeteni ku kurisa vana va vafana lava va nga ri ku na ti-toxic masculinity lava nga ri ku na vun'winyi ehenhla ka munhu wa xisati lava va nga ta khomana ku ringana va vulavurisana na swin'wana na swin'wanyana. And then xin'wanyani hi ke ku vava ngopfu hi tele ya August loko ku kha ku vanhu va xisati va kha va dlayeteriwa ni ta nyika xikombiso hi case ya n'wana wa xikolo wa ku tsemeleriwa. Mi ta twa ko tala mi twa hi Butet munhu a ku ni n'wi dlayile ku a cheat kumbe ni n'wi dlayile ku u dye mali ya mina kumbe u endle leswi. So ni lava ku hundzisa rito leri eka vayingiseli ku ri femicide kumbe gender based violence Butet a hi mahungu ya ku n'wana u chitile kumbe n'wana u endle yini i mahungu ya power relations matimba ku ka hi nga ringani hi matimba. Butet loko mo swi langusa kahle mi tivutisa mi ku loko a swo va the other way round loko ku ri lowu n'wanyana wa xinuna a chitile a ta va a tsemeleriwile sweswi a va tiphisi na se mi ta swi vona ku a hi mhaka ngopfu ya
ya ku wendle yini kumbe ngenza yini loko va ku vanhu va dlayiwa hikuva chitile kumbe va endle swi ta va ha ri hava population timhaka vanhu vo vulavisana loko vona ka wa swi koti huma kona vanhu va xinuna a va vulavuri loko ri na swiphiqo huma kona kumbe u lava ku pfuniwa because a hi madzolonga aya solve swiphiqo yi comment kwalani Sesi Nkhensani ni nghenisa mi yingiseri lowu ni kombela mi ni puresela lexiya xo mi nga twali loko mo tshika mi khohlorile kwalano hi nghenisa muyingiseri loyiwa i nhlekani mi amukerile ka munghana lone mi njhani papa hi pfukile mi njhani papa hi pfukile mi ri yini n'we ni nga ta angula na mina lani mayelana na mhaka leyi va nga ku yi vulavuleni lava va nga huma swivulavuri swimbirhi ni pfumela ku se ni nga va ni swi twa ku vulavula na mani both pete swa tika loko mi lava ku solva timhaka to fana na letiwani ti lava vanhu lava twisisaka ku swi sukele kwini swi fike kwini xiyimo xa va ka mhani ku va va abusiwa vanhu va xinuna xi le ku tikeni a xi tsakisa South Africa mara swi tikomba ingaku information liya yi fika yi hlaya vanhu lava fanekeleke va implementa ndlela yo karhi ku va solva problem yaleyo meaning that loko yi ri endzawulo ya xiphorisa hi yona yi nga khoma tinambara ta kahle mayelana na tiripoto leti mara swi tikomba nga ri tinambara leti a va ti twisisi ku ti vula yini ka vona hi ku loko va ti twisisa i fanekele i ta na strategy swa ku hi nga yi solvisa ku yini mhaka leyi xikombiso vavanuna va dlaya vavasati on a regular basis mara a ku na lexi va xi endlaku xa vona lexi va xi endlaku is the same routine work ya ku khoma munhu va pfalela and that's all a hi solution swi sweswo a swi zi swi hi pfuna nchumu ku khoma munhu la nga kona hi la ta tiva ku va endla yini ku lava va nga sala va bava na vamani va nga endla yini ku swilo leswi swi nga ha endleki hi leswi leswi lavaka vanhu lava va nga na information loko va nga swi tivi va nga endla yini hi information leyi xikombiso bopete i xiyila aka hina vanhu va ntima to be precise aka hina machangani divorce i xiyila leti xi vulavula xin'wana xa ku huma a hi ti-proud a hi ti tsakisi hi ku vulavula divorce a yi kahle yi siya mahlomulambilu kambe a yi kahle kambe loko ku ri na ku swivangelo leswi swi susumetaka ku hina hi nga hlangana laha nkuweni a ha swi koti ku ya mahlweni hi fanele hi huma njhani hi fanele hi mhaka ku a yi kahle hi ze hi fela lomo he butete loko mo kuma xilo lexi n'wi rirhandzu ri nandziha ngopfu vambirhi lava nga rhandzana va ngo lo fosteriwa butete vo lava vanhu lava nga vupfa timhaka ta vanhu vambirhi a ti lavi vanhu vo ka va nga vupangi a ti solvi mani na mani ti solviwa hi vanhu lava nga vupfa ene ta solveka vanhu va tlhela va rhandzana kumbe va hambana hi ndlela ya ku yi nga ri na madzolonga instate loko ku ri na timhaka ta madzolonga mutini amatshan'wu ya ku va timela ndzilo vo wu hlanganyeta i vona yini ku hlanganyetiwini na hi ti-result mina a ni ta ku va ndzawulo ya xiphorisa a ku ve na campaign kumbe aka ndzawulo campaign ya ku vanhu va xinuna na va xisati loko va ri na ti-problem ku va na ndlela yin'wana ya ku ti-solviwa not through the court system hi yo mhaka mi vona van'wani va nga lava yingisela mhaka ya khoto va dlaya vavasati a va dlayi mhaka ya ku a swi tiva ku va ta helela khoto mara va swi tiva ku khoto yi nge va support khoto yi nge va yimeli yi teka swiboho yi va bias loko a va nga ri bias vanhu va swi vona ku ri xiyimo xi so a xi nga ta fika ka xiyimo xexo mi vula i xihenhlo xikulu phela lexi mi taka na xo xa ku tikhoto ti bias mi vula njhani loko mi ku ti voyamela tlhelo ro karhi ku va ku kombisa ku ti-bias a swi make sense ku va munhu wa xinuna loko a lwa na n'wansati a dlaya n'wansati lexi endlaka va dlaya reason loko va swi tiva ku ti-outcome ta ku loko hi lwa na n'wansati definitely are guilty malembe ya wena hi lamona sweswo hi nga swi prove scientifically it must be proven scientifically ku ri ya dlaya n'wansati swi sukela kwini a loko hi endlela yini okay hi lexi n'wansati i ndle leswi swi nga endlaku a biwa ku ve i fika njhani ka xiyimo xexo xa ku hayi leswi a nga swi endla swi lava ku a biwa
Bothete that's why me ke ngo I campaign le ba le tekela le ba dyondzisa ku ri loko ku ri na problem kulukumbalo itena marito man'wana lawa huma aku vi na platform kumbe ku va na channel kumbe ku va na nkarhi wo karhi wa ku va khale ka matiko a ku ri na channel a ku ri na nongonoko n'wana va ku ta vutomi nongonoko lowuyani wa ta vutomi a wu aka wa hambana na Afrika Wa Vulavula. Afrika Wa Vulavula a ya generalize ta vutomi ti nga generalize a ti va specific aka ti certain issues yes vanhu Bothete problem ya n'wina loko yi ta ka mina a hi problem swi vula ku hi fanekele aka munghana lowunene kumbe aka switichi leswi hi nga na swona South Africa ku va na a channel leyi nga ta ku kumbe xi mi kuma ku ri hi na 1 hour to 2 hours hi emphasize aka ku dyondzisa vanhu dyondzo a hi ku dyondzisa vana lavatsongo na lavakulu leswi vulaka ku ri a ku fanele ku va na ti-veteran leti ti nga ta hi byela ku va hambane njhani na swiyimo swa muxaka loko endzeni ka marhandzu ya vona kumbe endzeni ka mindyangu ya vona ku va vona va nga ta pfuna ku vanhu va karhi va solva ti-problem hi marito man'wana hi mali ni nyika xikombiso lexi ku ni nga xitwa ni tlhela siku rin'wana ni byela malume wa mina ku malume nsati wa mina i ni bini ni lumini leswi a nga ni luma voko la ni komba malume ku loyi na hambana na yena nangu laha malume va ku mzala loko wo kombela vavanuna va hluvula tihembe na swikuta ta swi vona ku wa una xivati wena mindyangu leyi yi akiwe ehansi ka swilo swa ku tika twanani va ri mina ni ri yime voko na n'wi tshika n'wansati wa nangu laha malume va ku mzala vutisa vavanuna va byeli va ku hluvulela tihembe ta vona ku na tiayini ku na mikwana ku na swa ku hamba a va va tshikangi meaning that ku ri nkama wun'wani a hi kumile vanhu lava nga na ku tokota lava nga hlangana na swona hi vona lava nga ta kota ku loko n'wina mi ri na problem ya kota ku na Bothete loko mi vuya a henhla ka loko mi hlangana na vanhu va loko va ta ku mi hlamusela ku xiyimo xa n'wina xi solva kanjhani va twa swi nandzika mina a ni ta ku ti-cases leti va hlanganaka na tona maphorisa ta gender based violence va nga vi harsh aka ti-decision ta vona a va ringeti ku va va na a progressive way ya ku ringeta ku solva problem ku nga ri ku immediately swi vula yini loko immediate Bothete loko nsati a mi khoma loko wansati a mi khomisa swi vula ku ti dlaye vukati immediately loko a mi tshikela case a swi byi nge heti kumbe ku dlaye vukati byebyo mina a ni ta ku progressive stages leti ti nga ta ku hina vanhu hi va na confidence ya ku mindyangu ya hina a hi ane ni nga ba n'wansati hi xihoxo loko ni nge xihoxo ni ta tshwani ku ri ni khomeleni ni nga namba mi ni tsalela nandzu wa ku ri i n'wi biyile mara nga n'wi vavisangi then next time ni swi loko no n'wi vavisa ku fika laha n'wana i jele meaning that va nga vi aggressive from kambe ku ba hi xihoxo phela i xiboho lexi munhu a tekaka a ku voko a ku ri tlaku kumbe a ku mbhinyi a ku kumbe ri xexa nga ta ba hi xona a hi xihoxo xi nge vi xihoxo xi va xihoxo njhani hi Bothete vutisani lava va nga kwata va ti-psychiatrist ku loko munhu a kwatini i njhani scientific no ni pfumeleleni loko munhu a kwatile that's why mi kuma ku scientifically loko munhu lo kwata va rhanga va cheka ku ri a ri ka xiyimo xihi ku na laha munhu a nga na ti-stages ta mihleketo ku na laha mi nga frika mi kuma ku ri mi swi kota ku ku ri hi laha mihleketo ya n'wina yi nga kona mi kota ku tiva leswi mi swi endla ku swi rona mara loko mi lo kwata Bothete leyi leswi swi nga normal va swi tiva ku munhu wa kwata and loko a lo kwata va xi cheka xiyimo xi a ri ka xiyimo xihi loko munhu a lo dakwa a ri ka xiyimo xihi those cases is different I generalize hi ku i fika njhani i fika hi ku a ri ka xiyimo xa muxaka wo karhi Nemetri khenseli swinene mingiseri wa me Sesi Nkhensani Nhlekani va suka aka commission ya ndzingano wa rimbewu tani hi educational officer van'wani va lava va hi pfunaka ku va va dyondzisa hi kota ku tiva leswi kumbexani hi nga va ku hi nga swi tivi na ku ta ku mi twa ku mi angula mukwini Sesi Nkhensani na vo mingiseri a ni ku hi ta heta hi awara yan'we hi nge heti awara yan'we hi boheka ku fika kwini makumu kambe ke na tsakela ku lava ku ta twa ku n'we mi ntsembyani ma yi tirhisaka hi leswi a ni lava ku twa swo ka n'we vayingiseri kambe loko mo tshika mi ri koho loko hi vuya mahungu na misava mi nga nghena kambe sweswi leyi mhaka yi tikomba yi ri kule na ku fika makumu Sesi Nkhensani ta ri teka riqingho rero ku va mi ya mahlweni mi angula endzhaku ka leswi swilo se swi sungula ku cinca emakaya city u nga kayeli leswi humelelaka yingisela hi ravumune rin'wana na rin'wana exikarhi ka 2 na 3 ni ndzhenga kutani u thumba swihundla swa khale na switshembiso swa vumundzuku wina yin'we ya tivhochela ta 15 ta Shoprite ta 500 rand vhiki na vhiki dial star 120 star 148 hash USSD i mahala
hi tisiwe eka n'wina hi Anglo-American. Spaza xa hatlisa xa pfuna naswona xi kumeka ekusuhi i ndhawu leyi u kumaka hinkwaswo leswi swi lavaka swilo swo laha kaya ku fana na magwinya mahungu ya leswi Jake a endlaka swona exikarhi ka siku xikan'we na Durex condom leyi rhangeke emahlweni emisaveni hinkwayo. Local is lekker kambe swi lekker no tlurisa ku tiva leswaku u kuma hinkwaswo leswinene. Xana vonelo ra laha kaya ri ri yini? Durex i condom leyi rhangeke emahlweni eAfrika-Dzonga, quality yo antswa ya sangu ro antswa. Durex sweswi ya kumeka exiphaza xa le kusuhi na wena. xikongomelo a hi nduma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula. Educational Officer ka Commission ya ntingano wa rimbewu i Sesi Nkhensani Nhlekani. Sesi Nkhensani mi nga si hlamula ku nghene un'wana muyingiseri lani kombela mi prasa lexi ya xo mi nga twali loko mo tshika mi khohlorile ivi hi twa ku loyi muyingiseri i lata ku yini. Nhlekani mi amukerile ka munghana lonene? Mpfukile butete. Pfukele mjani mani? Mpfukile. I cancer. Hawa na mina Mathebula un'wana wa xitala vito. Inkomo Sesi. Na mehe ku na makwenu wa mehe. Makwenu wa mehe wa xanisa, I xanisa nsati wa yena. And then twa ku vava a ni swi tivi ku menta swi endlisa ku yini. Ni ringetile butete ku va ni teka nsati wa yena ni n'wi yisa ka saxiweke. Va ye va ha vulavula byele va nghena va ri vambirhi ku va vulavula. A ni tivi ku va vulavule va twananisa ku yini. Still na sweswi wo ya amahlweni andzhaka loko a ta va komberile ku tisola nyana aka saxiweke a ti byela leswaku a nge hi n'wi xanisi nsati wa yena. Mr. Butete vana va sweswi a hi vona va ku fana na hina va khale nyana. Vana va vanuna vo va ri konse ka yindlu. Loko a chaya ntirhweni a n'wi kuma a ri ndlwini a nga ha rileli ngopfu mali I rilela nuna ku va a n'wi kuma ndlwini. Mara still na sweswi n'wanuna wa ha landzeleriwa hi 4 a byeriwa ku famba entirhweni. A ni tshembi ku swa humelela sweswo. Nsati wa hi wa xaniseka ende wa n'wi xanisa a ni swi tivi ku ni ta pfunekisa ku yini mene laha ku pfuneka ntsena ka swona. Na mi twele mani? Inkomo mani a cancer swinene. Mi nga vileli loko mi ni twani ku na cancer swinene mo yingisela xiyanimoya mi ta swi twa ku mi pfuneka njhani mi fane mi ndla yini mo lungisa xo tsala na xo tsalela mana mina. Alright. Inkomo. Ku cancer mina tati. Ku cancer mina. Minkarhi yin'wana va kala lava ku tani. Sesi Nkhensani. Se ni vuyini. Sesi Nkhensani? Ya. Phela mi ni tshamile lani ri Sesi Nkhensani va kona ma swi tivi. A mi kona ni? Xiwambo Sesi Nkhensani va kona la? Kona na pfale lexiya xa mingete ni xipfala. Swi swa kona hayi na va holobye na va mani va vona kwala va ku unmute. Okay a yini ni mahlweni Sesi ku na vanhu vambirhi va nga yi vulavula mi ri yini? Ni kombela ku responda ka vona hinkwavo mara unfortunately a ni nga va twi ngopfu. Muyingiseri lavo sungula ni kote ku pick up mhaka leya ya ku ri ni kan lulamisa butthaki loko ni nga vulangi swona. Loko va ya ku sengeni ka milandzu kuma court yi va yi kha yi langute nandzu lowuya a yi vi leswi ni nga twa swona. Lexi ni nga responda ku swona ka muyingiseri wa hina I ku court yi dila hi nandzu lowu wu nga vikiwa aka yona hi nkarhi walowo. Muyingiseri lowu sungula wa xikala vito u vulavula hi ku vavanuna a va vulavuli vavanuna a va tlakuki va lava ku pfuniwa ku ze swi fika kwalaya ku nga za ku dlayanyiwa ku ri ku a ku ri na xivangelo kusuka ku sunguleni kumbe a ku ri na ti-emotional abuse kumbe a ku ri na ti-physical abuse ka ti huma ka lowa n'wansati ku va ti nga potiwangi ku va ti nga tekeriwangi nhlokweni ti nga ringetiwangi ku addressiwa hi swona swi endla ku ri hi hetelela hi tshame na case ya yo hetelela ya ku dlaya kumbe ya ku vavisa ku tlula mpimo leyi se hi ngo khoto yi va yi langute yona ntsena. So mina a ni ta ku a lava ku encourage vanhu va xina ku ri a hi papalateni kumbe hi sukela leswo swa ku va tinyimpfu swa ku munhu wa xinuna a nga rili munhu wa xinuna a nga vulavuli hi tshama na risiva loko munhu a endle swilo ka swi nga ri kahle u yinja sweswo swa ku tshamendela ku ya u nge rili wena sweswo swa ku taniya vanhu a va tlakuki va ripota milandzu leyi
ka ha ri na nkarhi ku nga se because loko se hi vona ku fika ka femicide le ku dlayaneni a swi sungula mulaya swi sukume na leswi swi nga va kona vanhu a va tlakuka a va ringeti ku tshunxa swiphiqo loko swa ha sungula hi leswi va xitona ku national strategic plan xa hina lexiya xa 2018 leswi swi langutaka swi nga langusa matlhelo hinkwawo ya ku lwisana na gender based violence phila ya vumbirhi phila number 2 yi vulavula hi prevention ku ri a hi ringeteni ku sivela madzolonga ma nga se humelela a hi ringeteni ku identify swivangelo kumbe ti-critical drivers leti nga kona ti endla ku ri hi ze hi fika hi tikuma hi kha hi solve madzolonga lama loko va nga vulavuli loko va nga ripoti ku ta za ku ya fika kwale a ku heteleleni laha hi vona ku nandzu lowuya hi nga ha languti ku swivangelo swa nandzu lowun'wana ku humelele yini ku ze va ta fika lava nga kona kuna leya wa vumbirhi a ni n'wi twangi lo hetelela buthet okay Commandant Sesi Nkhensani enhlekani mamkereli ka mngana lonene mpfukeni mashi epfukeni mjani vayingiseri ebelankulu ka mlamor ni kombela ku mi nyika minute ntanda swana ba endli van'wana va teki nkarhi mara ndenda tani mwaxi leyi i mhaka yo karhata swa karhata vavanuna hinkwenu na swi twisisa swa tika mwaxi ku na tlhelo rin'wana ra vavanuna leri ri nga twiku hi swiyimo hi mhaka swi ri tirhisini to talatala pride ya vavanuna na ku u ya ripota kwini na swin'wana sweswiya na ku ta ku swi twisisa mara mani ta ku vavanuna loko a swi bohi mani hi hlangana swona swi leswi vuton'wini hinkwenu swin'wana ku va ku papalatana na swona ka man'wana mwaxi hi ta tshama hi kha hi vulavula hi swona i phati ya vutomi swi leswiwani phati leyi karhataka hi liya ya ku hina hi nga na matimba ngopfu hi nga vavanuna ka man'wana u nga za u advise vavanuna ku endla ni ku fana na vakokwa hina va khale o teka jazi laha ndzeni ku ri na pasi a swi herini a ku swo fana sweswiya problem ya kona ku vana va sala va hlupheka na swin'wana na swin'wana mara loko ku ri ku yona solution yi ri yoxe loko ku ri ku a ku na ku vulavula wo humanyana at least beliwa hi moya n'wansati a nga xaniseki mahaxi hi nge vuli ku i mani hi luya na luya i ntiyiso mbulavulo un'wana u vurini ku no na hina va xinuna ha swi twi ha kandziwa swikun'wana ku va ku nkama n'wana hi ku hi hina hi tivekaka ku hina matimba ngopfu nkama wo tala hi hina hi blamiwaka ngopfu ko tala mara a swi kahle muhaxi kambe ho blamiwa kumbe ko va hina hi va ku hi endle tani muhaxi ku na swiyimo swo tala ngopfu ene vanhu lava swi va affectaka ngopfu a va na na chance no nghena moyeni kun'wana swa chavisa loko mo twa ku va ku humelela yini hala hansi halaya ti-expect to vula according ku tibuku ti ri yini to vula ku ya hi mitokoto leyi va nga hlaya tiyunivhesiti na swin'wana na swin'wana mara munhu a nga tshama hansi ka nsinya sweswiwani a swi tiva ku exactly ku va ku humelela yini na ku loko a ku endliwa vulavisisi ngopfu ku ri ku what is the main cause of this mara hambi swi ri tani vavanuna hambi loko ku ri ku ha pfa hi kandziwa kun'wana na kun'wana na swin'wana sweswiya swa ku u teka xandla u tsemelela munhu u n'wi ba u endla sweswiya na swin'wana na swin'wana ti-abuse letiya ta mixakaxaka leya yin'wana ku vula ntiyiso a ti sasekangi ku na tindlela to tala to avoida tinyimpi na swin'wana na swin'wana vana va vona mi ka mi banana ku va ku avoida swilo leswiwani muhaxi swi vangela na matihlo ya vana va ri swi vangela na matihlo ya vana Sesi hi loyi vayingiseri loyi vayingiseri mi nge ti hama n'wi twangi i ri yena na a nga swi tivi ku fana ni layini i ringete ku teka nsati wa boti wa yehe a n'wi yisa ama-social working na boti wa yena ku va nga xanisani lowu wa boti a nga cinci wa ha ya mahlweni a xanisa xikhwiza xa yena se a lava ku tiva ka n'wehe ku loko xiyimo xi tetana a nga pfuneka njhani se nte a nga fambeli kule ka xiyanimoya n'wina mi ta n'wi byela ku a nga pfuneka njhani a ni kova ku a nga ha ri kona moyeni ku a ni ta va na swivutiso swo karhi leswi a ni ta fanele ni n'wi vutisa swona ku ri a ndzhaka loko va yi ma-social working va-social worker va vulavule na vona ku na kun'wana lava nga ya kona va ya kuma ku pfuniwa na hi ku minkarhi yo tala kuma ku ri ti-case ta hambana buthet ku na ti-case leti ti kumaka ku ri i assault ya serious a yi lavi ku handliwa hi ma-social worker yi helela kwalano tin'wani ti ta ku sukumetana ta ku vulavisana mara loko ku ri i assault va banana leswiya swo vaviseka a ya ha lavi ku handliwa hi ma-social worker ntsena hi ku mundzuku hi ta ri laha hi sweswi hi swi vulaka ku ri ti-court ti va bias hi ta hetela ku swin'wana a n'wi vavisile kumbe a n'wi dlayile ivi hi ya ku mara hawa a hi swi tiva a va ya ma-social workeni va tlhela va vuya va ya mahlweni a va endla ni va vuya va ya mahlweni a ni lava ku tsundzuxa miyingiseri ku ri loko ku ri hi ku va ye ka ma-social worker ntsena a va ringeti na timhaka ta ku vulavula na vanhu van'wanyana va nga hi fonela hina ku na vanhu va advise-aku hi now of nena mi tive va vulavula hi Good Dennis
va nga fonela ofisini ya hina va ta kota ku va advisa kusuka kwalani loko va tsandzeke ku pfuneka timhaka ta na social worker. yi khomeni kwalano ni ta vuya ka n'wina loko ni vuya mahungwini se ni ta va ni ri na general Mathebula Nkhensani mo fame meni wa mati Sesi Nkhensani Nhlekani va suka ka commission leyi langutanaka na timhaka ta ndzingano wa rimbewu hi ta vuya hi yisa mahlweni na vona loko hi vuya mahungwini ya misava kambe sweswi nkarhi wa mahungu ya misava na amukelo ngoveni ya nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika Wa Vulavula. inkombo timinete ntsena ku vulavula ya 13 mingisiro mukela lona FM hi hetseli na Sesi Nkhensani hi ta amukela General Mathebula hi twa ku vo va pfuna njhani va twisiwa ku vava xana i ntiyiso ke loko mina no ze ni ba munhu a va ha languti ku yini va languta timhaka ta ku mina ni nga wa xinuna ni be wa xisati ke swi helela kwalano kambe mi ta tsundzuka ku va general i maphorisa a hi tikhoto hi to ti tirha ku sweswo swa ku ti teka swiboka maphorisa va ta khoma loko swi te yini loko ku biwa n'wansati ntsena kumbe va ta na loko n'wanuna a mangarile ke i va ni amukela Sesi Nkhensani va suka Sesi Nkhensani Nhlekani va suka aka commission ya ndzingano wa rimbewu a Limpopo tanihi educational officer hi vo va hi lemukisaka va hi dyondzisa hi ndlela yaleyo Sesi Nkhensani ni mi khomeletile swi ringene kambe ke i swilo leswi mi nge amfambi mi nga byelanga vayingiseri na ko lava va lava ku pfuneka mi va tsundzuxa ku va endla yini. Okay, inkomo ni lava ku tsundzuxa vayingiseri lava va nga yingisela va Munghana Lonene ku ri milawu ya tiko ra Afrika-Dzonga a yi sirheleli vanhu u yi tirhisa milawu leyi nga because milawu leyi a yi discriminate vanhu vo kala loko va ku domestic violence act ya vavasati ntsena i mhaka ku vavasati hi vo va yima ku va report milandzu leyi so a hi yimeni ya report milandzu leyi va general Mathebula va kona va ta va khoma loko mi lava ku pfuneka ku ya mahlweni ka tikese ti vona ku nkarhi n'wana a mi kumangi ntsako wa ku helela ku fana na lava va nga nghena ku sungula va vulavula hi case ya makwenu wa vona ya nga fambelana na social worker ku ri wa vuya a endla swi endla ku sunguleni va nga hi fonela eka 015 291 3070 i ofisi ya hina ya le Polokwane va kombela ku vulavula na Dennis Matotoka loko Dennis Matotoka nga ri kona va nga kombela ku vulavula na mina kumbe n'wana nga kona ofisini u ta kota ku va pfuna mi ri nomboro yi ri yini nakambe 015 291 3070. Okay. All right. Loko va lava ku vulavula va ri xikalavito kumbe va lava ku report nandzu ka commission na yona toll free number ya hina na yona leyi ni nga yi tirhisi ku xana Javu hi ku yi receive ti-prank calls to tala ngopfu kuma ku u pfalela van'wani ndlela frequency a ya ha vi kahle vanhu real victim u tsandzeka ku nghena hi ku wena u le ku yi tirhiseni u lava ku vutisa okay a no loko ta ku ya tirha Sesi Nkhensani va yi vula ka radio i 0800 toll free ya Gender Commission 0800 007 709. Kuna ya National Gender Based Violence Helpline kuna 0800 150 150. ni byele tinambara leti loko i fona hi a ni masiku lama ha ri hava tifoni leti ta le ndlwini na yinini loko fona hi cellphone i mahala ti tirha hi ti-cell tinambara leti a ni nyike vanhu va xisati ntsena ni nyika na vanhu va xinuna lava va tikumaka na vona va ri ti-victims ta gender based violence so a hi tirhiseni ti-services leti ti nga kona ku kota ku lwisana na xingungumani lexiwani xi hlaselaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga inkomo khalanga ka nkarhi lowu mi nyike ku wona Sesi Nkhensani hlayisekani va na siku lerinene inkomo aye Sesi Nkhensani Nhlekani lava hi bula na vona mingiseri Munghana Lonene FM a hi amukeleni General Mathebula hi twa ku vo va twisiwa ku vava va languta ku i mutwisiwa ku vava wa xinuna kumbe wa xisati nako va va pfuna njhani mhaka leyo hlekiwa leyi va yi tivaki loko ri ku va yi tiva va endla yini hi yona andaka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingiseri Munghana Lonene FM makomba ndlela langutaka ha ri 13 timinete ku bila ya 13 hi ndlela leyi mhaka leyi ta yi hundzisela ka munduku leya mitsembjani a ni lava ku mi byela na ku tsakela ka ku lava ku ta twa kun'we tani hi loko ni ri general ni na munhu wa ya yima ni vutisa vona ni nga siya amahlweni na mhaka leyi nga va rhambela yona General Nhlekani
Inkomo riva na kuxota vayingiseri va Afrika Wa Vulavula. a khensa swinene general loko mi tinyike nkarhi wa ku la ku bula na hina la u ta mi vutisa timhaka ta ku vatwisiwa ku va tanihi xiphorisa mi va vona malanguta ku wa xinuna kumbe wa xisati ivi mi kota ku korhokela kumbe mi wa korhokela ku fana kambe ke hi nga se nghena kwalani general namuntlha va ri i siku ra misava ra ku languta ka mirhi ya xintu na swi tiva ku ma yi landzelela timhaka letiwani ni byeleni ka n'we mi swi vula yini ka siku leri ro fana na ra namuntlha ngopfu loko kha hi languta ku mirhi leyi ya xintu minkarhi ya ku tala vanhu ngopfungopfu hina genge ya masiku lama vo hina hi tala ku yi tsan'wa Eka hina hi vona ku ri mhaka kahle ku vanhu va tsundzuxiwa ku mirhi ya xintu a yi na swichelachelani leswi swi nga ta va endlela ti-side effect. I murhi lowu ngolomirisa hi Xikwembu, munhu a wu teka a ku nyika woho i wu tirhisa, wu tirha 100%. A hi ala na swona ku va nga tirhisi mirhi ya xilungu mara vo tala i kuma ku na mali ya ko a va na yona ti-specialist kun'wana ta durha se a hi ta ku a va toloveli hina hi kule a kaya hi karhi na miti yo tala loko n'wana a twa matihlo a voya va teka timiti tin'wana va khuvuta va minyela mati va n'wi chela matihlo ya hola loko munhu a twa ndleve va endla sweswiya se a hi tirhiseni swilo leswi hi nga na swoho swa mahala Xikwembu xi ngo lo hi nyika swona ngopfungopfu loko ku ri na lava va swi tivaka va tele van'wanyani vi laha hi tin'anga ku na vakhegula vo tala lomu malayinini lava va tiva ku mirhi leyi i nga ta hlamala swilo leswi nga ta ku ndlela swo a nga ri n'anga swa tin'anga vo tala mi kuma ku i tin'anga ta ntiyiso van'wana hi ta ntiyiso se a va langutisi na ku kwalaya na nkomo general a khensa swinene mani mhaka hi leyiwani ku na timhaka leti ta madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu minkarhi ya ku tala van'wani va vula leswaku loko va ta xiphoriseni va ta mangala i rito leri nga endlaku hi ze hi mirhamba ra va ku loko va ta mangala va ri va xinuna va hundzuka vanhu lava va hlekiwaku va hetela va khomiwa hi tingana ku a hamba va hayela yini tanihi xiphorisa nti va mi nga yimeleli n'wina swilo ma swi vona swilo leswi loko ri ku ma swi vona ku yisiwa ku yini mahlweni loko ri ku a hi ntiyiso hikokwalaho ka yini mi ku a hi ntiyiso mingoni yi hlamula hi ndlela leyi ku khale a swi ndleka sweswo swa ku n'wanuna loko u ta ku n'wansatini makarini maphorisa a va hleka mara mfumo wa hina wu ve wu teka magoza ku dyondzisa maphorisa ku hunguta timhaka ta ku n'wanuna loyi a nga humi laha a kwatini a ya vavisa nsati hi fane hi swi twisisa ku loko munhu a za ta pota i la ku pfuniwa ene i avoida ku a tirhisa matimba lama a nga na woho i ta tlhela himpela a ya endla sweswi maphorisa hinkwavo va swi tiva a ka ha hlekiwi munhu hambi wo ta ku n'wansatini n'wayini va ku vutisa ku i la ku pfula case or i lava protection order ku a nga ha ku n'wayina loko u la ku pfula case ha pfula ya nkhoma mhana swihlangi van'wanyani va chava ku loko mhani loyi a khomiwini vana va ta sala na mani swa fana na we loko u khomiwini vana lava va sala na mani ku va fanele ku to nghena xihisa xi n'wi hlayisa xi hlayisa na vana va wena se swi antswa i tisirhelela na hi mhani luya ku va na ku tsaka la kaya loko swi tsandza nto n'wana ku ho teka baji homu i nga tshami i tiyisela ka vukati lebyi swi vonaku siku rin'wana i ta za i helela hi mihleketo leswiya swa ku a khoto va ta fika va languta ka swi sukela kwini hambi vo languta va ta ku gweva ene munhu i ta va a lovini vana va lava ku va ta sana mani va ta sa va hlupheka kambe loko mi langutile general mfumo wu tisile maqhinga ya ku sirhelela mutwisiwa ku vava swi nga ri na mhaka ku i wa rimbewu rihi
hi leswi swi nga le ku endlekeni kumbe sweswo hi leswi mfumo wu lava ku swi endleka kambe swa ha tika ku va swi endleka minkarhi yin'wana mi ta twa va ku loko ku ri wanuna a biwa nsati tivhene ti nga ta ti ri 6 ti ri 7 loko n'wanuna a biwe hi n'wansati swi tsotsomba ku tivhene tita a swi tsotsombi loko tivhene to ta ti hlayini mi kuma ku a ni vavanuna va na matimba maphorisa ko tala va ve va vaviseka hi mhaka ya ku va kume case ya ku nuna i bensati loko va ya le a fika a dumisana na woho maphorisa lamaya se loko n'wansati a lo banuna hambi ku hambi sweswi ni nga ti kegulela ni nga fika ni n'wi banyangeta ni vuya na yehe ya palela xitokisini a ko va na xikongomelo xo karhi xa ku va ku hi mhaka ku biwe n'wansati ene a ni la ku ta yi veka so Bullpet n'wansati ni ngo a hina hi tirha hi ti-case vavasati loko hi ya ka ti-crime awareness campaign hi vo va talaku leyi vavanuna a va ti va ta yingisela va kota ku twisisa ku na vo va na timfanelo ta ku ringana na munhu wa n'wansati loko mona ku mi nghena ndlwini n'wansati mi nga tlela ku rhuketela vusiku hinkwabyo no matter leswi nga xi endla swi vangela ku pimbela ka n'wanuna loyi wa swi kota ku ta police station ta hlamusela ku a ni tleli munhu loyi i ni rhuketela a tlha ni koka ku ni nga tleli ha swi kota ku hi dila na situation mara vo va tshama na swoho va ku vavanuna hinkwavo va hlangana na swo ene a hi vavanuna hinkwavo va hlanganaku na swona van'wani vavasati va na mahanyele va hlonipha loko va ri na ti-problem va kota ku vulavula kahle na vavanuna a swi ve tani na le ka vavanuna loko a vona swilo swi nga fambi kahle a ti-police station hi na ti-victim support center la munhu loko a nga la ku pfula case wa vula ku no la ku pfuniwa ha n'wi teka hi n'wi yisa ka victim support center ku na ti-social worker laha na hina maphorisa hi tshama hi vulavula na yena ku nga va n'wansati or n'wanuna loko swi ya mahlweni swi nga heli ha va advise ku va court va lava protection order loko munhu o za a tlula protection order leyi a swi khathaleki ku n'wansati or n'wanuna na i vuya i ku a ni tlelangi tolo i ni rhuketele siku hinkwabyo a pfula case ya criminal injury hi n'wi pfalela mhani luya i ta swi vona court se a ni ta ku ka va tatani hambi mi lo onha a ku na mfanelo ku onha vhele i kuma ko tala va lwela mhaka ya ku hleka hala handle i swilo leswi swi lwisaku vanhu ngopfu nkarhi wun'wana i kuma ku papa a swa hanyawuli ngopfu matimba ya herini loko o vona mhani a huma a hlambini i hleketa ku i ye ka vavasati van'wanyana ka vavanuna van'wanyana leswi nga rhongo matshan'wini ya ku a ti lunghisa a va kahle ku na loko nsati a huma a famba a swi tiva ku hansati wa mixurini a ku na probleme yehe i rhangisa xibakele hi swi dlayisa ku vavanuna va ku tala a ni mi twisisi jenana kwala mi hetiselaku hi kona mi ri matimba ma hela ma munhu mi vula njhani la Bullpet vavasati i vanhu va ku olova swinene loko wo n'wi tlhogomela hikuva i ri n'wanuna i n'wi nyika timfanelo ta yena hambi vo n'wansati loyi wa penga nga pengi se mara i kuma ku ka va tatana i munhu loyi a swi vona ku swin'wana a nga ha swi fikeleli swa ku tsakisa mhani loyi ani loko munhu a ya vukatini i yela ku ya hleka phela i kuma ku a nga fikeleli ku hlekiwa ene loko o tshika swin'wana swi ndla ingaku i la ku hleka i ya hleka a handle mhani loyi a sungula ku va na ku khunguvanyeka a ku na xilo lexi khunguvanyisaka n'wansati ku fana na loko nga hleki na yena xin'wana na xin'wanyana na swivana swi ta biwa hi milatheja kwala i ri i ba wehe kasi i ba n'wana wa yehe hi mhaka ku wehe a wa ha pfuni nchumu vavanuna a va tsakisi vasati va vona hi timhaka ta mali na timhaka ta moya lowu wu la ku tsaka a nge pfuka ku hluphini n'wansati va za va dlaya
ene na voho va nge vi na vukwele loko i lo tirha ntirho wa hosi n'wanuna hambi swa ka ho hlamba ambala xikwayikwayi a huma i nge vileli ku i ya kwini ya tshama na vamani ma swi twisisa botside na mitwa seni na mitwa seni general ni khovele ntani ku na loyi enhlekani a na ha swi tivi ku endlekeni enhlekani aye botside ni la ku vutisa ka mani general kwalano hi ku vona va ri loko n'wansati o fika a mangala kumbe n'wanuna o fika a mangala vo fika va ta khoma va pfalela se ni la ku tiva la loko va pfalela ivi ku ri na van'wani vanhu lava va nga kona le ndzeni vo tshika va ni byele mina n'wanuna nandzu a wu stengiwa nandzu i wa mani nemetwele papa nandzu i wa lava nga va dlaya nandzu i wa lava nga va dlaya a ni ku na munhu loyi a nga va dlaya le ndzeni hi ta khoma hi pfalela se hi n'wi chaji meda hamba hi n'wi khomele ku yiva sweswi dlaye munhu se hi ya n'wi pfaleli meda n'wina mi nga nghenisa la nga dlawa ke a mi na nandzu a ni ri i onhile vanhu lava khomiwaku a hi mhaka ya ku i be n'wansati ntsena va banana na vo vavanuna hi va khoma ku fana na laha baku n'wansati a swi hambananga ku ba i ku ba swi khathale ku be n'wanuna kuloni or be n'wansati kuloni na ku kuma rito ra n'wina ro hetisela general kambe hi mani teka muyingiseri loyiwani enhlekani ni mi amukerile aye mina ya tibuti wa mina ni pfukini mi ngo vo ipfukini hi ngopfu mbulova na xikana vito la a mi twalela kule kambe hambi swi ri tani mi ri yini mhaka leyi ya ku abuse vavasati yi nge pfuki yi helini leyiwa ku hela ka yona swo lava xikhongelo mani hi mhaka yini ni mi byela hi mehe ya nahata ni mi byela hi mehe la ni nga koho a ni ri na nsati loko ni ri na nsati a vuya hundza misaveni a na teka n'wan'wanyana loko ni ya ntirhweni a sala nghenisa n'wanuna la henhla ka mbedo lowu ni ngo lo wu xava ndlwini ya mehe loko se ni ta fonela hi munhu wun'wana hala next door a ku vuya loko ni vuya ni fika ni kuma ku pake movha kwalaya movha ya ku fana na yo tiya leyi ma ni famba hi yona ku komba swa ku i byele xigangu ku xava movha ku fana na yo liya va makhelwani va ta kota ku loko a huma u nghena va ta ku nwa muti koho loko ni vuya ni fika ni paka movha laha ndzhaku ka movha leyi ya xigangu liyi ni kuma swa ku henhla ka mbedo wa mehe ndlwini ya mehe timhaka ti le ku heleni ene timhaka ti helini kane ni khome xibamu hi mavoko ni mi nge tshembi loko ni khome xibamu hi mavoko ni kuma ni nga n'wi duvula ni ku hambana swo fana na loko ni duvula ni solvi mhaka loko ni fonela va ka vona a ku ri phorisa mhani loyiwa na sweswi loko ni fonela va ka vona va ta va a ku na xilo lexi hi nga xi endlaku hina na me ni kota ku swa a ku na xilo lexi va nga xi endlaku damage yi endlekini se leswi a no la ku zama ku hlamusela ku swa va nga swi leswi humelelaku mani kambe ku vava yini hi leswi mi le ku hlamuseleni ka xiyanimoya xi kala vito swi hundzili mi amukerile ku i damagini i fambile a mi duvulangi munhu a mi nga ta fanele mi kha mi vulavula hi swona sweswiwani mi byela vanhu ku va ka hino hambi swo tika njhani wa swi kota ku swi papalata okay lexi xi endlaka swa ku swi papalateka swilo leswiwa mina a kuma nkulukumba n'wana sweswi na n'wi khensa ni fanele ku ni humelele hi nkingha ya ku fana leyi a wu laha swi humelela mani a ni hlamula swa ku a wu laha swi humelela mani loko swi nga humelela n'wena se ma yi vona swa ku mhaka leyi heyi ya tika mina ni khensiye yimani ni hetisa leswi wa mina mina ni khensiye yena n'wanuna lowu n'we mi n'wi khensaka mi ni khensa n'wina hi ku loko n'wina mi ya laya mi fika mi swi kumisa leswi a mi vheta a ni xibama mi ri na xona se sweswo mi nga swi endla hi swi lavaka ka vavanuna ku mi nga pfuki mi tikuma mi tinghenise ka swilo leswi swi nga ta va na switandzhaku leswi swi nga ta ka mi nga koti ku swi yimela ku ya mahlweni n'wina mi khensa swinene buti wa mi ni khensile vana na siku lerinene a ni khensile hambi hi nsimbi ya rosa mani general Hetzan mi ri yini mariva a ni ta ku va tatani hi va voni nga ku va nga khomiweki kahle loko vo tshika va ye police station va voni nga ku munhu loyi a va pfunaka nga va pfuni swona ku na station commander at police station
a va report a hi swi lavi na hina ku loko vavanuna va ya ti-police station va fika va nga pfuneki kahle hi ku swi va vangela ku hlundzuka xin'wanyani mhaka ya papa lava nga ha ku vulavula ni va hluvulela xidloko vavanuna hinkwavo loko a vondza sweswe ku na vavasati van'wani va na nyawa loko munhu a ri na nyawa wo n'wi tshika famba a ta kota ku a ya folela va ta hi layeni vavanuna hi ku a ni ri a nga twaleli leswi we n'wi nyikaka matshan'wini ya ku i dlaya munhu i ta sala a tha a va forisa we i ri jele so a hi ku ka vatatani loko wo hlangana na mhaka so hambana na ye munhu yaloyo ku i nge swi koti i lo beburiwa swona general vanana siku lenene ku dya ku engeta inkomo mari vana va yingiseri va Munghana Lonene akhenza so yingiseri Munghana Lonene FM General Mathebula General yingiseri Munghana Lonene FM ba gimetala nongonoko wa Afrika Wa Vulavula namuntlha ku ri i ravumbirhi siku ra 21 ra n'hweti leya ya Mhawuri lembe ra 2021 ni khensi swinene ku va mi ni seketerile ku va ni kha ni tirhela ka Munghana Lonene FM ni kombela ku mi byela leswi miyingiseri wa mehe ku sukusela sweswiwani mina na n'wina hi ta hlangana nakambe ka moya lowu ayi man n'hweti leyi tako ni tshikeni sweswiwani ni famba ni ya wisa n'hweti leyi tako hi kho ni nga ta vuya se hi kota ku vona ku hi yisa ku yini amahlweni ya ka vanhu va misava sweswiwani na ya twa ku mahungu ya wara n'weta ya wara mbirhi ya ta emise ku yini na Sesi amukelo ngoveni kambe ke hi nga siya kona DJ Matt u kwala ya DJ ya wa ta ku loko ku bikhesile wa yingiseri ku ve swikwe ka siku lera namuntlha leri u ri hi ta hlangana kwala moyeni mara a ni nge vuli kwala ena na swi tiva ka swi ta ku vavisa ngopfu a ni tivisa na loko ni vulavisa njhani mina muso loyi u ri u khensile se ku endleka yini kwala mara no loko ya wisa nyana ni ta vuya n'hweti leyi taka okay na mi ta vona n'hweti leyi taka footbet ya a yi tirhi kahle n'hweti leyi hinkwayo ka yo hi khensile mara ta vona n'hweti leyi taka mi ri dzumba nyana na mi ta dzumba tlasi na mi hi tlanga tinsimu leti nga endliwa hi vavasati yo lava vulavulaka ririmi ra Xitsonga no ayi ti ta vuya namuntlha laha ku na amukelo ngoveni mani hi twa ku mahungu ya wara yambirhi ya ta emisekweni va na siku lerinene tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika Wa Vulavula.